lutho nezwi is not for you kodwa ngizothi mina uNkulunkulu uthi wabafana bonke usabaphilayo bangabe besayiphilela baphilele yena owabafanayo igama lakhe uJesu Jesus Christ the Son of the living God. Umuthanda uJesu ethi uyakuthanda izinto zakho ngixolele uyini ngihlala sithiwa omunye umuntu ongakuphakeli ongenazo. Who can judge you if God says I love you? Ngithi abantu bane diary ezono zakho uthi wenzani usazi ilinganiso 3. Sazala kanani? Nasema sofisho, aha ujofisho. Lopusi Henneken. Sekusha abantu abachacha abantu kanti uJesu senawo. Ya bona basengasindiswa abantu kodwa nalo kusha abantu kanti uNkulunkulu unenjongo ngawo. He's what God love uNkulunkulu uyakuthanda. Kasume simanyama nasengiqedile kwesikhathi siqedile hayi mina ngiqedile isikhathi. Kodwa message ngifuna abantu abathi mfundisi nami ngiyaphenduka kwezami izono. Phama isandla la ukhona. If nje mfundisi nami ngiyaphenduka. Yazi ingathi uJohn imali awukhoma so. Ingathi uJohn abeze kimi. Ingathi le message namhlanje ngasisisho kumina. Imina lo ophendukayo. We don't call you in front usitshela izono zakho but I want a person say ngicela ubuka indaba yakho uswe bothi usuhletshwe kangana usukray kodwa nayi message repent phenduka akabaleli lezono lakho kodwa ufuna ukwazi isiphetho sakho if ushila promise yakho umntanami na promise yakho sesiyathandaza promise yakho ukubula busise na umntanami kubula busise na kubula busise na